Anak ibu pusnade kamienda 10 sadakalak 4 di laki itu di beru enda sini kami singgor jabu merenda kerinana tapi 2 kalak engkau dilu di bata tadi siwah kalak nari kami genduari 3 di laki 6 di beru makap sintua gelarna nginget Erbuasa mereka ginting tading ya ikanis pakan baru anak ibu pusna 5 kalak 4 di laki sada di beru kempuna siwah kalak si peduaken mekap ngian erbuasa mereka tarigan tading i durian tinggung anak 6 kalak 4 di laki 2 di beru kempuna 10 kala riko dasrinte nape genduari golit 3 kala si peteluken kap aku jangan empau sim ibuatna di tengah jabu kali bubu kami terikan tendang nari anak nah kami tadi i undian anak ipupus kami siwah kala 5 di laki 4 di beru kempunggo 10 sadakala si pempatken manis si erbuasa merga ginting tadi idurian kodor anak ipupus 5 kala 4 di laki sada di beru kempuna nggo gitu kala si pelimaken keleng sini buatna berusaha ragih 2 anak yang go ini lo di bata anak ibu tadi sadakala iberu kempuna sadakala si penemken ngaleng si rebuasa mereka sinaga tadi si rebuasa ini lo kondor iya enggo ini lo di bata anak ipupus 3 kala sada di laki 2 iberu kempung itu kala si pempituken mbolok si rebuasa mereka si payung tadi iba musim pangusin nembak si rebuasa enggo idilo di bata anak ipupus 4 kala di lagi kerina kempung gotulu kala si pewaluhken germet sini buatna berus itu morang tapi beru berangin angin tading ijambi anak ipupus 3 kala di lagi kerina kempulang alit ada yang anak ipupus 3 yang dalang alit sada berjabu pesiwahkan pasti si rebuasa mereka tarikan tadi i Petani Jaya anak ipupus 5 kala di lagi 3 di beru 2 kempulang alit si pesepuluhkan malam mukur si rebuasa mereka ginting tadi dibangun si nembak anak ipupus 2 kala sada di daki sada di beru 10 sadaken munir barus sini ibuatna beru merpau tadi ikan pekan baru anak si muda anak ipupus na 3 kala 2 di daki sada di beru jadi jenda terlebih manbantu kali bubu kami tadi kan mergana bagi PC ngalau morah-morah entah bepuang kali bubu kami di piring mergana enggak bahan kami lekatna kela nanti kami singona dingkin kita eda lip itu kala permainan 4 kala kempuna 46 kala rintena 56 kala entahna 3 kala eda ditulis kami basuari sesendah MK bangun sinembah Sabtu 6 April tahun 2002 Ijaya kakmu terlebih manbadu kali buku kami semadadar bagi peluang kali buku kami sembiring mergana singalo morah-morah kali ibas penuliskan kami hidup orang tua kami nanti kami berutarikan enda ija lebih kurangna ulah tama-tama ukur dukam kerina kali buku kami tama menjual-jual laman bata kerina ija basi lebih na dituliskan kami
Aina pe mengurangi mara kelesa di tengah-tengah takrinana. Kami sukut baru mergana bagi pe kamu kadugu kami terikan mergana. Rikut pe puang kadugu kami sendiri mergana. Baginda menjuah-juah menbata kerina ditading kenande kami belum terikan nenda.